Yandu na boshun wan. Bolu gati remian. Okay, 2 minutes. Is it not? Awesome. Ndi dingala kutisaga mada mtachiriziwa Univen FM MP ndi Winnie Khumalo kabari ndi pere apa ndo bafulupesa nyambezano re hai rina nyambezano ne tutakuwa nayo hapa kambi game Shima Univen Court Drive namusi jina mtachirizi kabari ndi pere apa tubena kundi afulupela chimuna chimwe chitaba na ndre yakwe your number one radio Bende district yes radio station 99.8 Univen FM. Univen FM. This is my FM. Be sure you make the right choice. What's up, people? Hello. Zoita. Hey, guys. Alright, kama farangara mkodoa tangana zamia. The station that begins with you. Yambo ditenda mtechezi wa Univen minute kila zvino ndi afumina ya rati musarata kuna mtano wa bilembe kemshman van County Drive kama tende rimbo tangana mini wa sheriff chapter nasi warfala mini kambi kemshimo ya Univen County Drive ndi matabama katibo na batangana chote kambi kemshimo ya Univen County Drive ndi matabama ya udemu hashi ndi kolivu ndi matabama ya udutaba tuzuri kubote ba Univen FM ya batachirizi badibusore nasi fila budingodo rali lo vatungolo piyo pindulo naria ivabuvo ri kwamba nanye uva ngapi ndiko livu abako amba hapo miani wako amba na Sister Shungwani MSN for Megi anaye wako Shuma University of Venda Campus Health Clinic as a professional nurse, HIV coordinator and the site manager for vaccination. Rekodi kwa shangamando tarisi ya kwina. Una mshumo une ungari udibu wabo wota kucheza matubasi gati une ukwaite ya hapa University ya Venda cafeteria. Bangaribu za zwinji nga mshumo uyu. Thank you so much. Currently what we are doing at the cafeteria this month of October, which is the Breast Awareness Month, we're doing we are checking all the health related issues, including vaccination. We started with the campaign on Monday, wherein we are screening people for TB, screening people for students and staff for STI. We're also doing the HIV counseling and testing. We're also checking the glucose. We're also checking the BP, also doing our weight, checking whether people are overweight or underweight. We're working together with the Center for Biokinetics. And then we're also doing our vaccination. To whoever wants to be vaccinated, we're using our Johnson & Johnson. And the cafeteria, we're saying everyone is welcome to come and get the service. We're also giving out the Pfizer to those who want to get the vaccination, the Pfizer. Even if it's the second dose, we're also doing it at the stadium. Also the vaccination, we're also doing it at the stadium. Huna uremishima woto malini uko kunyenda lini? With this campaign, we have started it on Monday, and then we are ending the campaign on Friday, but the services will still continue with them at the clinic as usual, daily from 8 o'clock until 4:30, and then we're welcoming everybody to come there. But currently, we're doing all the services here at the cafeteria.
lavhelesa hafhanoni vho Hlungwane vha ya arali vha tou zwi humbula nga miṅwaha heyi campaign i tshi vha hone vhathu vha ya vha khou fhiwa zwithu no nga zwikipa dzi key holder na mina zwoṱhe na ṅwaha ndi zwifhio zwithu zwine vhathu vhane vha na khou hayeliwa na vhane vha khou ralo u lingiwa vha khou zwi wana na ṅwaha? Okay, thank you again for that. For this year, like we, as usual, we were giving out bags. If you come for all the services, all the health-related services, as I indicated, screening for BP, screening for glucose testing, testing for HIV, screening for breast cancer, STI, HIV, and vaccination. If you do the whole package, we're giving out a bag. But if you are coming for minor, like if you say, okay, I'm not ready for vaccination, I don't want the other one, we're giving out tents and we're giving out juice bottles, we're giving out key rings, and then we're giving out T-shirts for those who get the full vaccination. So if bags are not there, you get the T-shirts. If T-shirts are not there, you get the juice bottle. For all those who get who do the whole package as I indicated. But if you are ready for vaccination, I are compango to run because you have a vaccinate you won't have you half of to I we are there on a break. Tamusi vha tshi khou tou angaredza nga tou ralo kha mafhungo ane ri no ḓivha ri khou ḓi amba henefha ndi vhafhio vhathu vhane vha khou tea u ḓa henefho kana u ḓiwana vha tshipiḓa tsha u ḓa hafho kha campus health drive? Hafho ri khou welcome everyone, campus, all the students within the university and all the staff members, whether contract or permanent staff. We're welcoming everyone to come and receive the services. Tamusi vha tshi khou tou lavhelesa vhaswa vha khou ḓa nga vhunzhi u ḓidzhenisa kha hononi mushumo kana ndi haneḽa mafhungo a uri hu kha ḓi vha na u ofha fhaḽa na fhaḽa nga u tou ralo? Looking at what happened since Monday when we started the campaign, the youth, they are coming, students, they are coming in numbers, even staff. You know, where they give people, they want us to, like, I can use this name or River pay something. They are coming in bulk. More especially for vaccination. Because when you're vaccinating, that's where you're getting the death. Tamusi ri tshi khou tou lavhelesa ndi lungana hune mushumo inoni wa fariwa kha ṅwaha? Heyi mishumo ri fara luna nga ṅwaha. Zwine ra itisa zwone ri ita from January, February, March. Nga February vha ri khou ita STI campaign na pregnancy awareness campaign. February is the TB month. Renera is the first thing first campaign. Vha ri khou rendera the very same program that we are rendering, all the services we are doing. We're also doing that around June, encouraging for male medical circumcision because it's men's month, men's health. We check them. And then in August, we do our Zazishi Conquers campaign, encouraging the young girl to have good health. And then we also do it now as our last campaign in October before exams, because during exams, we don't render these services. We don't want our students to be disturbed. So the services are there for people who are not writing exams. But for students, we stop the testing, counseling, more especially counseling and testing. We don't want to be disturbed. Doing the counseling, and one found that she's positive and then she can't manage herself with the studies. So we're doing it 4 times per year. Kari ḓo lavhelesa uri arali vha na ḽiṅwevho ḽine ri nga vha ri songo swika hune ra ḽi dzinginyisa ndi ḽifhio ḽine vha nga tama u swika hune vha ḽi sia na matshudeni University ya Venḓa khathihi vho na staff ngo tou ralo na vhaṅwe vhathetshelesi vhane vho thetshelesa ino mbekanyamushumo kha tshino tshifhinga vho Hlungwane? Zwine ndi nga zwi amba zwa zwino ndi khou ri kha vhathu vhoṱhe ri kha ṅwedzi hoyu wa October une ri khou ita na breast awareness campaign uri vhathu kha vha tsheke vha ḓivhiwe vha ye dzikiḽiniki na hanefho kha riṋe tshekhiwa nga maanḓa vha tshifumakadzini uri madamu ri khou a u khou vha na zwiṅwe zwine a zwi ngo tea u vha hone zwi khou bvelela khavho vha ye vho asesiwa uri vha
wane dzilafho ukadziva early and then kutotoedza vatu uri vatu kavade vade vascrutiniwe apo vadzicheke vadzive uri havana mamwe malwadze hazvina zvimwe zvodzimba mavo vade vavaccinatiwe ukadziva na chipinga ngauri vaccination yacho iko mastadium yamuti mumwe namumwe uri kuvhara ndiyo stadium ngalavutani ndivege yacho yopedzisera zvino ubva izvo vatu vada uri kuvaccinatiwa nganda vatu kavabve pano vabve vavaccinatiwe richehone ukadziva navashuti ri livhuisa nga maanḓa wana vhuṱanzi vhu fanaho na hovhu mafhungo a fanaho na haya nga maanḓesa zwihulwanesa ri tshi khou lavhelesa mafhungo a mutakalo ri nga zwi funesa nga maanḓa arali vha nga wanela tshifhinga tshoṱhe nga ḓuvha heḽi vho hlungwana ra vha ri tshi khou tou amba tshoṱhe nga zwiṅwevho zwine zwa kwama mutakalo ri khou livhuisa nga maanḓa muthetshelesi wa UNIVEN FM ri khou amba na vhuhlungwana u bva nga ngeno kha University ya Venda Department of Health vha tshi khou ḓi amba vho tshoṱhe muthetshelesi nga mushumo no khou itea hafha cafeteria lapa ndenda fulufhela muthetshelesi vho zwipfa vha tshi khou amba tshoṱhe u khwaṱhisedzela uri a u koto pfhi vho mugede kha vhaḓe vhone muthetshelesi wa UNIVEN FM kha vha tou zwipfa tshoṱhe uri mutakalo ndi mutakalo wavho ndi mutakalo wa vhathu vhane vha khou tshila navho hanefho tsini muthetshelesi wa UNIVEN FM zwino hai arali vho zwipfa khwine kha vha gidimele nga maanḓa kha vha gidimele tshoṱhe hafha ḽa cafeteria lapa vha mbo ḓi swika hune vha ḓi wanele muthetshelesi wa UNIVEN FM vaccination and then you can also get HIV test. Oh, yeah. Ana mamwe malwadze ati wamba nga zwa dzi glucose wamba nga ha dzi diabetes na mini zwa don't wait for your friend hey.